Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ihuriro FC ryatangaje ko ryafashe icyemezo cyo kwimura ingabo zaryo zari muri Walikale centre no mu nkengero zayo muri Kivu Amajyaruguru. Mu itangazo iriho ryakizagaragara yavuze ko ibigendanye no kubariza agahenge kasabwe n'imiryango y'ibihugu bya EAC na SADC mu kwezi gushize hagamije gushaka igisubizo cy'intambara mu nzira z'amahoro. Umutwe wa M23 wafashe umujyi wa Walikale kuwa gatatu nijoro. Aha niho kure mu burengerazuba wari ugeze kuva watangira gufata ibice bitandukanye muri burasirazuba bwa Kongo. Inzobere mu gisirikare zabwiye BBC ko kwimura ingabo kwa M23 bisobanuye kuzivana mu mujyi wa Walikale zikaba zakira ibindira handi. Mu itangazo ryayo ryo kuwa gatandatu M23 iburira ko mu gihe habaye ubushotoranyi bw'uruhande rw'ingabo za leta mu bice genzura cyangwa se ibindiro byayo bizatera kuvanaho iki cyemeza ku kanya. Uruhande rwa leta kenshi rushinja urwo M23 ko rworenga ku gahenge kaba kasabwe cyangwa se kagiye kumvikanwaho mbere. Kuvana ingabo muri Walikale kwa M23 gutangajwe nyuma y'uko kuwa kabiri ba Perezida Paul Kagame ndetse na Felix Tshisekedi bahuriye Doha muri Qatar bahujwe n'umukuru w'iki gihugu bakemeranya guheraho bakomeza ibiganiro biganisha ku mahoro arambye. M23 yatangaje icyemezo cyayo umunsi nyuma y'uko Perezida William Ruto wa Kenya ubukuru umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba EAC atangaje ko mu cyumweru gitaha hazaba inama izahuza EAC na SADC ku kibazo cya Kongo uri muri iyi miryango yombi. Ruto yavuze nyuma y'inama yamuhuje na Perezida Masoro Mnangagwa wa Zimbabwe ukuri umuryango SADC kuwa gatanu windoke muri Namibia aho bahuriye. Ruto yavuze ko EAC na SADC byiyemeje ishyirwa mu bikorwa by'imyanzuro y'inama yahuje iyi miryango mu kwezi gushize Dar es Salaam muri Tanzania. Ari nayo yasabye ko hagomba kuba guhagarika imirwano hagashaka igisubizo mu mahoro. Hanyuma umunyapolitike Moise Katumbi utavuga rumwe na leta ya Kongo yatangaje ko Tshisekedi atiba amatora y'umukuru w'igihugu wa 2023 intambara muri burasirazuba bw'iki gihugu ziba zarahagaze. Mu kiganiro ku muyoboro w'umunyamakuru Marion Naufari, Katumbi yasobanuye ko byari byarateganijwe ko aya matora yagombaga kumara umunsi umwe, ariko kugira ngo Tshisekedi ayibe yamaze icyumweru cyose. Umunyapolitiki yanenze amahanga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimye Tshisekedi nyuma y'uko komisiyo y'amatora ya Kongo yemeje ko ari watsinze, agaragaza ko yakikiye ikinyoma. Ati amatora y'ukuri yari guhagarika iyi ntambara mu buryo bworoshye cyane kubera ko natorewe kuba perezida. Umuntu watowe yizerwa n'abaturage, agira igisirikare cyiza, agabanya amafaranga ashorwa muri guverinoma, akishyura neza abasirikare. Katumbi yagaragaje ko abasirikare ba Kongo badakunda Tshisekedi kuko ngo baza kuba bamukunda bemera kurwanya ihuriro FC aho guhunga urugamba nk'uko bimeze muri iki gihe. Yibukije ko ihuriro FC bibona Colonel Nanga ryamaze igihe kinini ryarahagaritse imirwano muri Kivu Amajyaruguru kugeza ubwo Tshisekedi yagaragaza ko ashaka guhindura iteko nshinga kugira ngo azayobore manda zirenga ebyiri. Ati bwa Nanga yahagaritse imirwano mu gihe kirekire ubwo Perezida Tshisekedi yashaka guhindura iteko nshinga kugira ngo ayobore manda zirenze ebyiri. Yatangiye ubukangurambaga mu ntara ku yindi. Nanga yaravuze ati oya ibi ntibishoboka. Katumbi yasobanuye ko umugambi wa Tshisekedi wo guhindura iteko nshinga ari wo watumye abarwanyi ba FC barwana cyane kuko badashaka ko guma ku butegetsi kugeza ubwo bafashe umujyi wa Goma na Bukavu. Ati ibi byongera ubukana bw'urugamba. Ataravuga ko agiye guhindura iteko nshinga. Abarwanyi ntabwo bari barinjiye Goma ni Bukavu. Abarwanyi ba FC bagaragaje kenshi ko bashaka guhanira ubutegetsi bwa Kongo kugira ngo bukemure ibibazo byabo, ariko bwarabyanze bashinja ubugizi bwa nabi. Katumbi yatangaje ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bukwiye kubahiriza imyanzuro y'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika irimo kuganira FC kuko ariyo yafashe uburasirazuba bwa Kongo kubona amahoro. Yatangaje ko yatangira kuyobora intara ya Katanga 2007 yasanze imeze nka mpande eshatu y'urupfu kuko harimo imitwe yitwaje intwaro myinshi yicaga abaturage. Asobanura ko yaganiriye na buri ruhande yumva ibibazo rufite abikimura byose mu mezi 6. Katanga aho zari intara y'umutekano muke yagize iterambere ryihuse mu gihe werwaga na Katumbi cyane ko inafite amabuye y'agaciro menshi. Gusa nyuma y'uko umunyapolitiki akuye ku butegetsi bwa 2015 iterambere ryayo ryakomeje gusubira inyuma nk'uko ibitangazamakuru byabivuze. Ihuriro FC rirwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa ryatangaje ko ritacyakiriye impuguke z'umuryango w'Abibumbye. Tariki ya 19 Werurwe impuguke zanikiye FC zimenyesha ko zizayisura Goma ku itariki ya 27 kugeza ku 27 Werurwe. N'uruzinduko rwari rugamije kugenzura uko umutekano uhagaze mu bice bigenzurwa n'abarwanyi ba cyane cyane umujyi wa Goma no mu nkengero zawo, ndetse FC yari yazihaye ikaze. Kuwa gatandatu umuvugizi wa FC Lawrence Kanyuka yatangaje ko nubwo impande zari zemerejwe guhura zikaganira, iyi gahunda yahindutse ku munota wa nyuma bitewe n'impamvu zihutirwa. Kanyuka yavuze ati FC babajwe n'ihinduka ry'iyi gahunda. Impuguke za Loni zikora raporo zitandukanye z'umutekano. Uyu muryango ukazishingiraho mu gufata ibyemezo byinshi birimo kugarura amahoro, kwamagana no gutanga ibihano. Mu bivugwa zashaka kumenyaho amakuru n'uburyo FC irinda umutekano mu bice igenzura, uko ingabo za Kongo n'abarwanyi b'indi mitwe barambitse intwaro bubayeho, ubufatanye bwa leta ya Kongo na FDLR ndetse n'ibikorwa by'ingabo z'u Burundi. Hagati ari ku gisirikare cya Uganda PDF cyatangaje ko cyishe ibyihebe birenga 40 by'umutwe wa Kodeko mu minsi 2 yonyine. Byatangajwe na Colonel Chris Magezi usanzwe ari umuvugizi w'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Mpozikene Rugaba. Abinyuje ku rubuga rwa X yavuze ko imirwano yari imaze iminsi 2 ibera ahitwa Fataki. UPDF yayiciyemo ibyihebe 242. Colonel Magezi yavuze ko biriya byihebe bya Kodeko byishwe nyuma yo kugaba ibitero ku ngabo za Uganda ziri mu gace ka
gafata bigerageza kuzihirukana. Igisirikare cya Uganda cyakora cyavuze ko imirwano yacyo na Kodeko cyayitakarijemo umusirikare umwe, abandi bane bayikomerekeramo. Amakuru yavuze ko mu barasiwe muri iyi mirwano harimo Colonel David Byaruhanga wari umuyobozi wa brigade ya 49 ya PDF. Kuwa gatanu nibwo uyu musirikare yapfiriye mu bitaro bya Nakasero azize ibikomere by'amasasu. Mu byumweru bike bishize nibwo PDF yohereje ingabo mu mujyi wa Bunia wo mu ntara y'Ituri no mu nkengero zawo mu rwego rwo gukumira ubwicanyi Kodeko yari imaze igihe ikorera abaturage. N'ubwicanyi umutwe wari umaze igihe ukorera abaturage biganjemo mu bwoko bw'abahema bo muri Ituri. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Muranditse ko umukandida w'ishyaka NRM mu matora aherutse mu karere ka Kawempe North, Madame Frida Nambi yavuze ko bashinzwe umutekano benshi ishyaka rye riri ku butegetsi ryohereje muri kariya karere bateye abantu ubwoba bituma atsindwa amatora, kandi yari kuba depite uhagarariye kariya karere mu nteko ishinga amategeko. Uwo mwanya wafashwe n'umukandida wa NUP ishyaka rya Cyangwe Batarias Boboweni. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko uyu mugore yavuze ko bakavuye abasirikare b'umutwe udasanzwe bateye no gushyiraho abantu igitutu abona aribyo byamutsindishije, asaba ko hagira abantu basobanura impamvu yabyo, ndetse yameje ko abarwanashyaka ba NUP bahohotewe rubandikanga kumutora kubera kwanga ku kavuyo. Iri shyaka riri ku butegetsi ryakunze kuvuga ko nta mvururu zakozwe n'abasirikare, byose bakabyegeka ku shyaka NUP ritavuyeho na leta, ariko ari umukandida waryo ararasutse avuga uko byagenze kose. Komisiyo y'igihugu y'amatora muri Uganda niyo yemeje ko umukandida wa NUP yatsinze amatora yo kuba depite wa Kawempe North usimbura Muhammad Segirinya witabye Imana niwe wavaga muri iri shyaka. Museveni n'ishyaka rye bavuze ko batemera ibyavuye muri aya matora bazajurira mu nkiko zikazabisubirishamo, ariko NUP yavuze ko no mu nkiko izabatsinda. Ikinyamakuru Chimp Report cyanditse ko abarwanashyaka ba opposition batangiye kwibaza impamvu komisiyo y'amatora yatinze kurahiza uyu mukandida wa NUP watowe kandi ubwo batsindaga NRM baramurahije nk'abamwiba. Iyi komisiyo yatangiye kwibazwaho yavuze ko izamurahiza mu gihe amategeko ateganya, ariko birakekwa ko ishyaka rya Museveni ryazasubirishamo amatora muri kariya karere ka Kawempe North batemera ibyayavuyemo. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikira muri Kenya. Abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Manitsiko Rafael Tujoza n'umunyamabanga wa leta muri Kenya yandikiye perezida w'urukiko rw'ikirenga ibaruwa ifunguye amugayira abacamanza b'iki gihugu ashinja ubwibone n'agasuzuguro mu gukemura ibibazo byugarije igihugu. Bwana Rafael yavuze ko abacamanza ba Kenya bagira imvugo mbi itabereye abacamanza, ndetse by'umwihariko ubwo basuzumaga ikirego cyasabaga ko amatora ya perezida ateshwa agaciro hari 2022. Uyu mugabo wahoze akomeye mu butegetsi yavuze ko abacamanza b'iki gihugu bitwara nk'aho ari utumana, akibaza ukuntu abantu b'abacamanza bakwiriye kuba bararama bagakiranura abaturage bigira nk'abantu batazapfa. Rafael Tujo yavuze ko imyifatire y'abacamanza ba Kenya ihembera urwango mu baturage, akenshi bahora bagambiriye kwengiza umuriro kandi bahora ari nko mu mpeshyi n'ibisanzwe. Ikinyamakuru Destiny n'igito cyanditse ko Rafael Tujo yavuze ko abacamanza ba Kenya mwe bitwara nk'abasinzi ku mihanda cyangwa se abantu b'abasazi batazi irasa n'irenga. Nsoza mabwira ko umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis nyuma yo kumara ukwezi n'ice mu bitaro yari ari kuvurirwa indwara z'ubuhumekero, ku nshuro ya mbere agiye kongera kugaragara mu ruhame. Ku itariki ya 14 Gashyantare uyu mwaka nibwo Papa Francis yajyanywe mu bitaro bya Agustino Gemelli i Roma, aho yari arimo akurikiranwa ku ndwara y'ibihaha izwi nka bronchite. Uko iminsi yongeraga ubuzima bwa Papa Francis bwarushijeho kujya habi, ku buryo amasengesho yabaga yateguriwe kuyobora yasubikwaga. Ku itariki ya 22 Werurwe Vatican yatangaje ko umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi azagaragara mu ruhame aho rwari mu bitaro bya Agustino Gemelli Polyclinic i Roma. Mu itangazo rya Vatican iteje ku itariki ya 23 Werurwe, Papa Francis azagaragara mu ruhame mu bitaro bya Gemelli by'i Roma nyuma gato ya saa 6 z'amanywa, aho azabasuhuza abakirisitu ari nako atanga umugisha nk'uko asanzwe abikora iyo yahuye nabo. Vatican yatangaje ko ubundi butumwa bwa Papa Francis buzatambutswa nk'uko bisanzwe bikorwa ku cyumweru, ubundi abakirisitu bagakurikirana icyo bababwiye. Papa Francis w'imyaka 48 yakunze kurangwa n'indwara z'ubuhumekero igihe kinini, ndetse mu myaka y'ubuto yigeze kurwara n'indwara y'ubuhumekero izwi nka pneumonia, nyuma igice cy'igihe kimwe cye kiza gukatwa. Papa Francis yabaye umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi 2013, aho umunyamerika w'amajyepfo wa mbere uhawe izo nshingano. Muri Amerika w'icyamamare mu iteramakofi Muremeri George Foreman yapfuye afite imyaka 76 nk'uko umuryango we wabitangaje. Uyu wari uzwi ku izina ka Big George ari mu bakinnyi b'iteramakofi babimaze igihe kirekire akavana ibigwi bikomeye. Yatwaye umudari Olympique wa zahabu mu 1968 kandi afata ikamba ry'uwa mbere mu cyiciro cy'abaremereye inshuro ebyiri mu ntera y'imyaka 21. Uwa kabiri wafashe iri kamba akuze cyane mu mateka y'iteramakofi yari afite imyaka 45. Yatakaje ikamba ryambuwe na Muhammad Ali mu mukino w'amabuye ku isi wiswe Rumble in the Jungle mu 1974 wabereye Kinshasa mu cyahoze ari Zaire. Mu gihe cyakine yabaje gutsinda imikino 76 irimo 68 kuri knockout, hafi inshuro ebyiri arusha Ali. Yasezeye kuri uyu mukino mu 1997.